bwapandikiriza nga mpulira nga anumizibwa munda era nga tesobola n'okusituka nga bwamena eningo dange. Najja ofundikira nga amabunda gatandika okuva mu mbeera okutuusa niwo buli buno. Best YouTube channel. Embula tinungi emboozi eno yana tukyayire ku muganda waife Sajjabi Charles yafuna ekirwaire ekikambwe ekirwaire ekimaze ebbanga nga kimuluma era nga kyamutyamisa wansi omuntu obundi asobola okubayo nti kyamufuula masikini kuba omusaade yali ow'ekiyago butakeyinza eza kyasobola kukola abano waka oba oli awo asobola n'amuwa taka asobola akola so tumutwalire muku twayiwayeku kutumana emboozi esobola okugemaku wakuba oti oba munaife kamusuubizayo kano muzeeyi bikulumu waleja imwe tugezaaku obulwaire wale buli awo bumuluma bankubira ati omusaada ali ebubenge eno yazimba enda yamalaku emirembe ekikubula buno abantu abakusinga bakwidde bandidi abasinga so oli nabo mbere nabo okumala ebbanga nga lya myaka 6 nga bunuma so tulawala kukubulira butya obulwale buno bwapandikiriza nga mpulira nga anumizibwa munda era nga tesobola n'okusituka nga bwamena eningo dange. Najja ofundikira nga amabunda gatandika okuva mu mbeera okutuusa niwo buli buno era nga nzitoyiyeku. Okay, amabunda gatandikiriza okuzimba awajja ku midwaliro nagezesaako okujja mu idwaliro aye era najja kuko mayuge watandika oba watandika ku kadwaliro ka kyalo. Natandika akadwaliro k'ekyalo bwe nava mu kyalo wano abampanirira bantwala kuko mayuge era bayongera okujja okundida bamuku emayuge babona ki abasawo bankoba nti amaadi mangi mu lubuto lwange era bankoba nti oba kibumba nekiri kuibwa aye era olwenfuna entono n'obuteesobola bampaako amakerenda bankoba nti lijjafuugisa mabunda gakendereku aye era tigeyongera niyo buno gali kweyongera bweyongere kujja bwa mu maiso. So watuuka emayuge bakuba tikibumba bakati amaadi munda bakusikamu ku amaadi tibansikangamu kuwaire era niwe buli buno tibansikangamu ku buti gafuluma gati amaadi agali munda gafuluma gati kunaala bunali kunaala kyonka ate era n'okunaala tinaala bulungi biri awo ntonya butonyera nairayo mu buliri bwange n'aboomu ayonwa okunwanwa era mpulira nga omutima gwenda okunwa onwa inayo okufuka katono okunwanwa ino aye nfuka katono ino. So abasobako ati olina okweyongerayo bankoba ndina okweyongerayo mu idwaliro inene kale bansindika Mbaale oba Jinja kiba kituwajja olwenfuna entono n'embeera eriwo erisaawe no mu maka gange nzira bukole bwona bwona buntuusa Mbaale. Embeera etya tutujidinze nomugeni eno mbeera eri etya tukubira ekifaani naali eyo ategeere wano embeera y'esente nesinze kundeetera buzibu nakutuuka wano nga bwendi kulwaliro tisobola kulijja mu bujje nga nzira waire sente ng'era nzira muwere 10 ne transport y'entoola wano ebubinge okuntuusa Mbaale yona yeetaagisa sente. Transport y'entoola wano oba kujja Jinja era yeetaagisa sente benzira okuva wano paka Idinda kyetaagisa aina kisoko nga mitwa okujja n'okwira mitwalo ng'ena kitego kiri okujja n'okwira mitwalo ng'ena awo nte ku buti abasawo bye banankoba byentayidisa ageeyo mukyali ano bweboya yankoko emitwalo edi bankoko 2 empanga kitego kiri olina kutunda nkoko 2 nkoko nga 2 oba 3
kasoko olwale olumbe n'okugwa ku wali ni family enge ya getya era obeero girabirira otya okugiwanira okusigala ng'ekaaliwo ndayengezesaako nga ndi mulamu nga neeyiikizaaku ku maadi nga nja naavubaku nayemerezaawo family era abaana bennabo bangi kuwampeza omuwendo gw'abaana nga 16 abaliwo aimu 16 mulimu 3 bonka n'abakulu abasigaire bonabona batobeerere ate era benda n'okusoma aye olw'obutasobola era tibaabuuziibwa kyo babagoba olw'akasente babagoba baire ewaka era ntyaime nabo wano okulya endya eri etya endya yange tiinungi kubeera tisobola kwetuusaaku okulya kwene kwona kulya ekimu kukindeeteire obuzibu lwenambibwa nfunayo bwa kimwogo ekyo ate bakireetera ku maadi nakirya olw'okunoonya obulamu ntimbairewo ntya akava kalema akavaako ebyo nabiviiraku irala akava tikaboneka ku waka wange olwaku mwogo bataakuwaamu omwogo naalya waawo olukwawa media niyazidi olisigira woli kumpi n'ennanda Victoria oba oli awo olumbe luno nga lwava mu maadi ge munoye ku nnanda tidiku oba lwava mu nnanda oba waliwo kikyene oba mukulya kwenalya bano kwavamu obuzibu obwo ekyo tikindi kale webayo oli nga yandiyenza oba oli awo okuyambaku waba oli obubya ino erina okusingira irala ebintu bibiri amabunda gageeda era amabunda mazito ku luuyi lwange n'okutambula eningo dange daaniokokanioko kaadisaata tisobola otakungange myekaigo meyinza ofuluma oba kulambaala otya era okulambaala kwange tisobola kulambalira obubavu olula kugalamirira obugalamirira amabunda ago nagawaamu okupule nga gali yerere gonka olinga waigulu nga waigulu tosobola kulambala kyanda tisobola kulambaala kyanda era n'olubavu nkakabukake olw'okuba mba nduyirire ayi wotemuka n'odiida mbeera ompandi abandi diida abandi wamoga obwire okukya buli kifa kunsi wakitegeera kitya bwe kiri era nkitegeera okutuusa obwire bwe bunaakya so ngoyobaire n'akasente wofuna akuwalira nakuwa akasente osobola okujja ku mwidwaliro baavuna ki nsobola kubeera obwidanda bwemba nabwo obulamu mbwenda nsobola nfuna omuntu yantambuza mpola nakindi basikamu okuba baavuna amaadi ago bagantoolamu okutomana owulira ngaoyenda edembuke ku mpulira nga nendeeta owoloke era n'oluwu lwona lube nga lugonze ku mubiri gwange nkalangufu ino enda nkalangufu ino era eriyo ti bweibaale wotambula mulowulira nga amaadi obanga oli kutambula owulira mula amaadi nga getengesa muno gawulira nga gekona mpulira nga era gadugumbuka niye mba ndikyuka mu lubavu mpulira nga gayiika mule mulundi mulala ate wona togabona tibona akulira ku bwentoonya butooni ate entoonya yero olumbe luzibu ekyo waawo kale ngeno wala mu bitundu ebyemayiga eno tukyayireko ku muzeeyi ono Charles alina ekirwaire ekikambwe kyo ekyeriddawo tibyakusaaga yazimba amabunda enda yaliwo okutowolokoka yajja mu ddwaliro aina neryemayiga bamukoba ate alina okweyongerayo ajja eidinda oba emulago bakebere liva ekibumba babone aye akasente olwokuba nti mwavu kiyakola yayira wawaka ng'aza sente deyongerayo era buti myaka nga 6 ali wano olumbe lwamuzimba kwa kayumba ali wano ku kyalo Charles olumbe lumuluma so osobola okuba eyo wawira ku mboozi ya Charles osobola okumuyambayo oku kyona kyona oba mmere oba bwidandabi oba kasente ajje mu ddwaliro bambi Katonda idda kuwa omukisa ali mu district y'emayiga eno
era abantu basinga bamwidi tijja kuswika laba kali kusubscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos enze yazidi olisigira.